L-uffiċjali tal-Belt Svediża ta' Malmö li ser tospita l-edizzjoni tal-Eurovision Song Contest ta' din is-sena f'Mejju qegħdin iħejju miżuri stretti ta' sigurtà. L-uffiċjali jgħidu lill-Aġenzija Reuters li huma preparati għal disgwid fl-isfond tal-klima dinija ta' bħalissa. Minkejja li l-Eurovision Song Contest trid tqis bħala avveniment ta' politiku mhuwiex xi kuntest jew kompetizzjoni bejn il-gvernijiet, l-avvenimenti u l-iżviluppi politiċi dinija spiss ikollhom impatt fuq il-mod kif jiżvolġi l-festival. Il-qagħda fil-Van Nofsan u l-Medda ta' Gaza mistennija jwasslu għal protesti u bojkots, partikolarment minħabba l-parteċipazzjoni ta' Iżrael. Id-deċiżjoni tal-organizzaturi li jinkludu l-xandar Iżraeljan, il-Kan, għal protesti minn artisti u ministri madwar l-Ewropa. Kien hemm ukoll ta' protesti fl-aħħar ġimgħat fl-Iżvezja dwar dan li kienu fost iżjed estensivi fid-dinja. Dawn laħqu l-qofol tagħhom dimostrazzjoni fi 17 ta' frar, beluf isejħu għall-esklużjoni ta' Iżrael mill-konkors. Aktar kmieni dan ix-xahar, ix-Xandar Nazzjonali Iżraeljan il-Kan irreveda partijiet mill-lirika tal-kanzunetta li ser tirrappreżenta lill-Iżrael wara li l-IBI u l-European Broadcasting Union wissid dwar versi li potenzjalment jistgħu jinftehmu bħala referenza l-attakk tal-Ħamas fuq territorju Iżraeljan fis-7 ta' Ottubru. Iżrael diġà ħabbar sensiela ta' miżuri stretti ta' sigurtà li se jkunu qed jakkumpanjaw il-kantanta Iżraeljan għal din is-sena. Bl-ammont ta' bodyguards magħha se jkun jammonta triplu imqabla ma' snin imgħoddija. Is-Sindku ta' Malmö Katrin Stjernfeld ġamma qalet li minkejja lin-nies ma jistgħux ikunu ċensurati milli jesprimu l-opinjonijiet politiċi huma mħejjija għal kwalunkwe eżitu u qed jikkoperaw mill-qrib mal-awtoritajiet tas-sigurtà. Il-European Broadcasting Union li torganizza l-avveniment ħeġġeġ lin-nies biex jifqu minn abbużi online, diskorsi ta' mibeda u attakki personali mirati kontra l-kantanti parteċipanti. Madwar 80 pajjiż ser ikunu rappreżentati fl-avveniment, rekord assolut ta' parteċipanti li x'aktar se jġibu magħhom ukoll rekord ta' viżitaturi. Il-festival se jsir mis-7 sal-11 ta' Mejju huwa segwit minn miljuni ta' telespettaturi fl-Ewropa u kontinenti lilin li jinkludu l-Awstralja, l-Amerika u l-Asja. I am sentencing you to 18 months of incarceration at a New Mexico women's correctional facility. I find that what you did constitutes a serious violent offense. It was committed in a physically violent manner, a fatal gunshot, done with your recklessness in the face of knowledge that your acts were reasonably likely to result in serious harm. You were the armorer, the one that stood between a safe weapon and a weapon that could kill someone. You alone turned a safe weapon into a lethal weapon. But for you, Miss Hutchins would be alive, a husband would have his partner, and a little boy would have his mother. Hannah Guterres, it-tifla ta' rispetta espert ta' l-armamenti li kienet inkarigata mill-armamenti fuq is-set tal-film Rust, ingħatat sentenza ta' 18 xahar ħabs għal mewt aċċidentali ta' Ħalija Hutchins. Iċ-ċinematografika nqatlet fuq is-set tal-film western meta l-attur Alec Baldwin spara fid-direzzjoni tagħha waqt il-produzzjoni tal-film Rust. Huwa ma kienx konxju li kien hemm munizzjon fl-arma. L-inċident seħ fl-2021 waqt l-eqqel tal-COVID-19. What's the location of the emergency? Bonanza Creek Ranch has had 2 people accidentally shot on a movie set by a prop gun. We need help immediately. Okay. Bonanza Creek Ranch. Come on. Stay on the phone with me. We're going to get some help, okay? So was it loaded with a real bullet or one? I cannot tell you that. Okay. We have 2 injuries from a movie gun shot. Guterres kienet instabet ħatja minn ġurati ta' qtil li mhuwiex volontarju fis-6 ta' Marzu. L-akkuża ewlenija tkun li b'negliġenza ikkaġunat il-qtil ta' persuna meta bbiet l-arma b'munizzjon f'rivolver li Baldwin kienet juża fuq is-set. Il-membri tal-ġurati f'Santa Fe damu inqas minn satejn biex isibuha ħatja, membru tal-ġurati jgħid li Guterres ma mnitx xogħla sew biex tassigura li l-ħarsien tas-sigurtà tal-armamenti fuq is-set tal-films ma jweġġax lill-atturi.
L-avukat tagħha Jason Bowles kien talab li tingħata l-probation u qal li Guterres ħadet it-tort kollu għall-inċident minkelli l-produzzjoni kienet kaotika u ma nataġġ żmien biex tiċċekkja l-armi u qal li Baldwin għandu jieħu responsabbiltà l-qtil minħabba li rid jaġġel u jikkontrolla l-filming tal-produzzjoni. Baldwin kien ukoll producer u kittieb tal-produzzjoni. How's it going, sir? So my understanding, you were in the room when someone was shot? I was the one holding the gun, yeah. Okay, all righty. What do you need? Well, I know your name, so it's Let me call you back, okay? She said to me an empty gun, and we only with loads when we were ready to shoot, and everybody was prepped. Yeah. Earplugs, everything. All righty, Where should I go? Mr. Baldwin, who's the director on scene? The guy that was shot. The guy that was shot? Okay. Where is he now? Il-prosekutur tal-każ Kari Morrissi referiet għat-telefonati li saru minn Guterres minn ħabs fej qalet li l-membri tal-ġurati huma idioti u li l-imħallef kienet mixtrija. Guterres tefet it-tort fuq Baldwin u l-kumplament tal-kru għall-isparatura. Well, we certainly respect the judge's decision. It's been a difficult case and a hard-fought case. It's unfortunate that it had to end this way, but taking responsibility, I think, is critical in the criminal justice system, and that was something that unfortunately was lacking from Ms. Gutierrez. So we again, we respect the court's decision, and we hope that this brings some peace to Ms. Hutchins' family. L-inċident kien ħasat lil Hollywood u lid-dinja minħabba li kienet l-ewwel darba li membru ta' kru jew cast tal-films inqatel b'dan il-mod. Il-mewt ta' Hutchins kien anqal ukoll suġġerimenti biex il-producers tal-film u televiżjoni Amerikana jifqu jużaw l-armi reali u jimblokkaw il-munizzjon. L-inċident serva bħala xofa l-industrija tal-films f'Hollywood li waffqu jużaw l-armi reali għal xi żmien. L-effetti ta' xokk iżda minkelli għal xi żmien kienu waslu għal miżuri iktar stretti fis-sigurtà fuq is-settijiet tal-films ma tantx damu għaliex qed jerġgħu jintużaw l-armi reali fuq is-settijiet. Nies mitla fl-industrija jsostnu li l-użu tagħhom isir minħabba l-effetti realistiċi tal-isparaturi. Il-ġuri ta' Baldwin huwa skedat għall-10 ta' Lulju. Vjaġġ minn Londra għal Lagos dawn 68 jum. Il-karozza terqet minn 16 il-pajjiż, inkluż mid-deżert tas-Sahara. L-avventuriera Niġerjana Pelumu Nubi rnexxilha ssuq minn Londra fl-Ingilterra għal Lagos fin-Niġerja fi sforz biex tippromovi l-kunċett ta' kontinent Afrikan li huwa sikur u huwa mingħajr fruntieri. Bdiet il-vjaġġ fil-karozza ċkejkna Peugeot fil-31 ta' Jannar. Temmet l-avventura fis-7 ta' April, f'espedizzjoni ambizzjuża mal-Afrika. I wanted to do something audacious and brave and encourage people to step out of their comfort zone, to do something that, inspire adventure and inspire travel. So that's what's really birthed the start of such a road trip. Qalet li minkejli faċċjat xi sfidi meta kienet ittaqsam il-fruntieri, temmen li l-Afrika bħala kontinent iżjed aċċessibbli li huwa simili għal frontieri miftuħa tal-kontinent Ewropew jinkoraġġixxi l-kummerċ bejn il-kontinent u t-turiżmu. When I was driving through Europe, going from the UK to France and Spain, it felt like I was just going through one big country, and I feel like that can also be the case of Africa. ECOWAS has started the process in trying to make it, accessible, but I feel like the system is not quite there yet, and there needs to be some fine-tuning in terms of, what are the policies, what are the officers told in terms of when a person presents an ECOWAS passport, why are they still made to pay in some situation? So really looking into the policy of exactly what they're trying to establish, I think is so crucial, especially in terms of freedom of trade within these countries and promoting tourism, whereby people don't feel, that they will be stuck in borders like I was for 2 days, at a point. Nubi qalet li lan tal-vjaġġ kien li tisfida perċezzjonijiet komuni li jbeżżaw dwar l-Afrika u telenka diskrepanzi bejn dak li huwa maħsub u dak li huwa reali. I was wanting to explore the two places I consider home,
London and Lagos at the same time, especially West African country. The media sometimes don't tend to put it out there. I tend to be just negative remarks. So it was important for me to just showcase and highlight it as well. So it's just important for me to do this and to inspire all the black women, all the travelers, that they can step out of their comfort zone too. Minkejja li Nubi kienet l-ewwel mara li rnexxilha tikkonkludi vjaġġ bħal dan, kienet diġà saret espedizzjoni simili, kombinazzjoni wkoll minn Niġerjan. Dr. Newton Gibono li telaq minn Londra fis-27 ta' Diċembru tal-1966. Wasal Lagos fi frar tal-1967. L-esploratur li llum għandu 86 sena kien preżenti biex jilqa' lil Nubi mal-wasla tagħha f'Lagos hekk kif temmet il-vjaġġ. Id-dinja tal-moda semmet il-memorja tad-disinjatur ċelebri Taljan Roberto Cavalli, biħbieb, raba, familjari u persuni li kollaboraw miegħu fl-industrija tal-moda. Jattendu għal-funeral fil-Bażilika di San Miniato al Monte, Firenze, l-Italja. Cavalli kien magħruf għal disini tal-ħwejjeġ li jassimilaw lil dawk tat-tigru annimali, ferm maħbubin minn dawk mitla tax-show business u għamiet fleta ta' 83 sena. Cavalli kienu ħobb jagħmel użu minn kuluri jgħajtu u effetti vivaċi fil-kreazzjonijiet tal-ħwejjeġ, kienu ħobb ukoll l-arti. Jgħid li l-ispirtu femminili kienet xi ħaġa li saru u kien jikkrea ħwejjeġ li jikkumplementaw il-kwalità ta' ħajja tal-mara moderna. Cavalli li krea u fassal il-kumpanija Cavalli fil-bidu tas-sebgħinijiet kien jispikka wkoll bid-dera tiegħu, b'nuċċali blenti skura u spiss kien jintlamaħ b'sigaru fidu. Cavalli li kien ilu jibati minn kundizzjoni fiżika għal xi żmien kellu 6 tfal. Il-kumpanija prestiġjuża Franċiża tal-moda Dior esebixxiet il-kollezzjoni tal-ħarifa fil-Mużew Brooklyn fi New York. Claire Fontaine kienet l-artista ewlenija li ddisinjat l-ispazju tas-set fil-waqt li l-kollaborazzjoni tmexxiet mid-direttriċi kreattiva ta' Dior, Maria Grazia Curie. Fontaine li hija meqjusa bħala pioniera għall-arti li tqanqar riflessjonijiet introspettivi qalet li l-kunċett tal-wirja jsellem l-indipendenza tan-nisa u dritt tagħhom għall-awtonomija, feku ddedikat għall-feminiżmu minn kapitli moddija tal-istorja. These hands represent positively and in an empowering way the female sex, and they are the hands of the seamstresses, of the curators, of myself, of Maria Grazia, and they are the hands of the women that have made this project possible. Id-direttriċi kreattiva ta' Dior Maria Grazia Curie qalet li kienet ispirata mill-attriċi ikonika Marlene Dietrich li kienet magħrufa l-istil eklektiku tagħha bi-sfumaturi tal-moda li huma strettament assoċjati mas-sess maskili u femminili u taqadhom flimkien. Tajt li l-essenza ta' Dietrich hija minquxa f'din il-kollezzjoni li tinkoraġġixxi dialogu bejn New York u Pariġi. New York assoċjata ma' Lady of Liberty u l-kulturi kosmopolitani u Pariġi li tispikka bil-monument ikoniku ta' Torri Eiffel. We are very fortunate to be invited by Maria Grazia to work side by side, to exhibit, in fact, our work next to her collection, because it's very generous to share the limelight with artists. This is what she's been doing for years now, and it's a very courageous thing to do because she doesn't ask us to value her work, actually. She's literally sharing the stage with us. Fost id-deriet li spikkaw kienu tweets ta' diversi daqsijiet, kuluru u kwalitajiet, kif deskritti fil-Petit Dictionnaire della Mod ta' Sur Dior, biġgiget imqabla maqlitzat u dbilet ispirati minn Dietrich. Spikkaw ukoll il-bizz delikati li tfasslu minn materjal fin bħal satin, bellus u krep. Bil-femminilità tispikka taħt il-kotijiet, disinni ġeometriċi ta' kaxex famla diagonali. Attendew għal-wirjieta ta' atturi u ċelebritajiet fostom Michelle Williams, Anya Taylor-Joy u Naomi Watts u Charlene Theron. Dawn kienu akkumpanjati wkoll mill-bniet tagħhom.